Boum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duumba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono mshilo wanono ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arjali juka na heri hon duniani nana akhira he kudrat ilahi Mwenyezi Mungu hauka manada mushintsinu alaikum samari maji manada mushintsihinru wi ajdi murad wa alaikum salam wa alaikum salam fardati wa alaikum salam à vous tous. Mwenyezi Mungu joljaili ejuka na heri insha Allah. Hezi baraka za Mungu na mtume ya jaili ukaranyire zifami mjuha wanono mshilo wanono he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yatoe mawadi nezitambu nezihasira nezihasara husumaze fami za hatu ya rijaili heri na baraka ho hanzahi rabbal alamin. Wa alaikum salam kairizinu. Mwenyezi Mungu yarengezeze roho, yarengezeze fami zatu ze roho, yaenjeze imani usomaze fami. Rijua uhaso nsi pia ya ukaya. Manada mwishintihindu inumba yenruntiti. Ika mrujua hajifahari nazinji na balange maiti. Jelika ongaro nao o wana watongo ulwawa watongo hifa awana watiti wafao yuho Palestine. Wala wanaikao wakana projet, waliona projet, là les familles zahao, wadja watsongoro lo hitsa depuis très longtemps, jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, ma soeur Mama Nadia. Watukufu, ezijilio nezifanishi hao, ngajoka haini mwanadamu, kajaparo amini, ikakajaona. Kajaparo amini, ikakajamjilia. Nasir Djouakason si pire, on va quitter ce bas monde. Wa alaikum salam amour douce. On va laisser ce bas monde. Partagez le direct. Direct il est très important. Direct il est muhimu. Sujet za leo sujet za kusikitif. Hauka haini mwanadamu, riyazai mwanamme, alaikum salam najma, riyazai mwanamshe, ngusuhete ngumbu Mwenyezi Mungu ya hundemana e mwanahai. Bonjour Ricardo Yassine. Bonjour frère. Kabati ya zai mwanamedi ya zai mwanamshe. Kabati ya zai mwanamshe ya ukaya hasante danzi la tabu ukia zai mwanamme haunufuraha ya danzi. Oui, alama saïd wa alaikum salam. Watukufu wa Jamalif, j'ai beaucoup de choses à faire. Ikaunga muduhara kaze sujet. Lujwa utimizi kabula. Haukanga minanungozi nji na nzonzi fani. Nam partage le Facebook s'il vous plaît. Le TikTok. Juzi randi ces messages. Ija ikupe lo ani TikTok wao. Haukaya ngabwa ka usinyale. Ngabwa ka ukomante. Kom kuanga rabondo ngwe ikao zitsondizo. Yabo nyimlo yabo manyima moderateur. Mona kalboshi afanya komante. Metela mafiti na mbloke. Haumwe kam sante ke moneda moinge banu pour venir saboter notre direct na bloquewa. Mtapota ukaze sujet za leo ndio très important. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema, yarnike musomema, sonsi pia rujwa ya ukaya rijangarjo ulawa na wakawenji wakaya walawa ngera mbesisi. Simba owa valeur wakaili kaili nana de micro meneze fami. Bonjour mana bahati ma soeur, onsi pia walawa kwa wati. Cyril yosi mifano ukaya owa warahara watsukana shaka nana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu amtamani rairu wana ruwajuhu yemi mitulamu yewewe riti jihadaye. Wa alaikum salam simba kaiswara. Yewe ndo ni paro putain arrête de m'appeler n'importe quoi.
Va là-bas. Essaie d'appeler encore Amjo bloqué. Watukufu, oui, Ahmed Yusuf, Amina, Inch'Allah. Watukufu za sujet lonizo. Gasina sujet mbili comme d'habitude. Sujet amando ya belle-mère. Belle-mère ikao hafanya vokali za kifantom na mesajimbi housonimwa emrumshe wa hemwana hai. Belle-mère ikao emwana hai halola alikusam Ahmed Yusuf kajafanya simu wadaine mrumshe. Imwana hahenge na kiltasi. Imwana mshekatina. Sha belle-mère hahansi message kao no zitlava numzishia wanadamu tipia wa jumlani. Belle-mère ngwamboze message ya zihansi WhatsApp hazizimi. Imwana mshiha kamalin ika obligatoire ya rekopie ze message ya zinti bavuniske za ushahidi. O wakati na para belle-mère belle-mère ngwanzu ya hani ambibutwila wongo mkazunrabo. Titlini ya belle-mère ze vokali, belle-mère kajahunda nongo zahamba, kajahunda argument ya uji argumento son mangu, ya ileo ya ukaya izu ya fanya ngufanyo nai, shahabae hanyo alailiti mwelea. Boom nizarim lagunzi. Hambie mwanahe emrumshahe mwanahe ya ukaya kuna uparoza ya hatapu. Kuna ujana mwana duniani. Emiadira hunahuni kati hunika, nani mwana hangu kana uliba nyumba, nani mwana hangu kana uliba facture, nani mwana hangu katina tata kursu kana utoa. Nisho mwana hangu ya jo ufanya hazingu jo nikami mzaza yukamide na mzaya. Subhanallah. Subhanallah. Yode sujet ya mwando. Sujet ya bili mbaba mjomba. Oui, shukran Shaban. Merci beaucoup. Ma sœur. La femme la plus gentille. Nzazi Baraka. Shukran Shaban. Zetuni. Nzazi wanianjema. Waruhonjema. Nzazi mlezi. Wede mzazi daina jamila nko aminukaya wohanza owana wo ulanga. Rewaloko moru wakoziza. Rwalo hunu faransa wakoziza. Bahato wa ulawa wafumao. No wana waneglige wa uheze shughuli. Mwana mshanku Zetuni. Nzazi wa irumbi yo wakoziza. Katisa wano wazazi wabakisha haudailia. Owaloko moribahi. Nano walo faransa yo uhimilia. Hawa wanilia. Haunese mahaba yahe. Ne mwana. Haukaka jaunesa ukaya mwana. De ulo komori. Owalo komori na walo hunu wo wana. Nano walo hunu yo wahimilia hawarongolia. Longue vie à toi. Tata Zetun. Nane manyanyu humzazi wa irumbi Jamila. Nyezi muna mjezeni heri ya mnikeni umrimle. Mdunge komba haukaya mbavi hambavi ngajo change inshallah. E message ya bili we mjomba. Yarenge mwana mshohahe. E mwana mshohahe ya dungana ne mrohahe rangu Maroko. Wawasuli hunu Faransa. Mjomba hawa eberge. Hawa hansi hoda honi. Hauka mjomba nge na tetwa. Hasiabo hajuha ne mwana mshohahe. E mwana mshohahe wakataka urambu waka mjomba gumtuniyo maji. Mjomba gumrenge yo mrumshe. E wakati alisorambu wahambie mrumshe ya ukaya. Narurohe hunu banga mina mwana maikao. Ya lona nyuba hamba rende la keda sinae. E mwana mshamwa bia nsubuje bana. Garjo udunga yesuiti. Rimweleze nili detaye. Haukaya mjomba bona mpara. Kajahunra kalima. Shangu nambe ya ukaya. E mwana mshohangu ekala wa uderanje mrumshahi. Ekala wa utabishe mrumshahi. Yode mane mrumshahi yamba katsundunga. Shantida mine mrumshahi. Zedalilu pia zibenuha. Haukai mwana mshihalamuha. Habue hanywa. We mrumaha ya rohoda huniende zahe. Haunesa ya ukaya. Hata uwa mjomba rahanae. Subhanallah. Hata uwa mjomba rahanae. Subhanallah. Zinu kamtutahari zambe banga mtuki wao. Na sikar na uzia huzamba. Garjo uzamba mdosikiti hazemuo. Haukaya gamrenda unai. Mjomba hamanda uhorenga. Mrumshi wa hima na mwanamsha. Mwanamshi hamanda u mwanamekao. Mfanya. Myeshi harumatambu. Maroko.
mlawa maroku hoja hunu myeshi mahana mahabwa nyowaili juma souffrance huja hunu babaiha ya mjomba bahari mjomba woge na makirtas. S'il vous plaît nyimlo TikTok na mpartage mtapote parce que kanga nyabo hamanga ni mapope comme tout tapote. Je vais couper de me concentrer ici parce que ngam jokaya et comme tout tapote comme tout partage wala ngwa joja wa signale isignalewa ikupelo hamajuzi radisa message vano iwe ikupelwa imenyewa ila ivu kupelwa ni TikTok wadwa ikupe ni mana wa ikupe wani wenju waka usinyale komkua ila ivu ngarambao mafiti wajungu wa ibloki eka kamtu tapote kamtu partage je vais couper ici parce que même wa Facebook chaque monokaya TikTok c'est important aukai ho deja ngani haruma 114 gamjo wasili wenjana TikTok rana Facebook s'il vous plaît partagez tapoter maneno wa signaleo ba moneke ya juzi ikupe la direct wala TikTok lo couper nana yo jwamba mafiti ni ma moderateur na mtsombloke c'est pas important wabaki watu kufunga mjo harumwe message ya Ben Meri langu gerji ya mjomba subhanallah gamrongozoni wazaze mlo hunu Faransa hauka wenji wa hanyu mlo hunu mlonu wanahanyu wanaume hunu nyika mransu wanahanyu wa enshiampe daunu wanwa shahao shanyu hanza mjie harumaze kuplu menye na fitna za ukanyedu wa wazaya emana mshi hazalwa emana mme hazalwa yemzaze mlongo za wanu wa yimzaze ikawe mwana hahenge hunu maanga mwana hahenge na nationalité c'est vrai mwana hahenge na makirtasi humumbiza na mrumshe mzaze yeke mrumaho yakaya hulola wazayo wanada wena ye haka ufanya madizo ufanya we mwana hao ne mrumshahe kujajo waswili hata yabo hata joza ye mwana huo ye mzaze woi hahansi vokali za wambia ebelfiwahe ya umambia ya ukaya kunauza ya hata puhu harumandola deja ilona 6 mois kanauza ya kanaujana mwana duniani harumandola deja ilona 6 mois hadungu ye mwana mshewoi ikawo mzazi woi hakaradhi ye mwanahe ya lole shawandu wazazi wa jihansi ya ukaya ngwajo ubaki harumaze ndola zaho wanahao wakejuma umenya wakejuma utafitna o wanahao ili wangalia mzazi ulo amurone mwana utsuhanza ujoke mwana hao dejange na responsabilité mwana hao nge na mrumshe ibidi ya prasson bien de sa femme mhansi ya ukanga mwanzo wanahanyu mwagide joka mwarenge wa mlolani désolé le kalima joka mwarenge wa mlolani désolé le kalima gamtsa husama hale kalima shamzaze kawe mwana hao deja nge adulte mwana hao deja nge mrumme mwana hao deja ngubande mwana hao ngushido hende Burundi laisse-le halola mrumshe hufanya vokali uhambie mrumshahe mwana hao ya ukaya kuna uparoza ya daone mwana hangu yomi adina hunika subhanallah subhanallah hufanya na vokali uhambie mrumshahe mwana hao ya ukaye mwana hangu kana ulibe facture ya jo ulibe facture ndo ya bidi alibe facture ndo putain ya bidi alibe facture ndo de mwana hao ulona zekirtasi de mwana hao ulona papier ye nyumba ya eshio o warenga do wanangu mahema na mshe wana umahema na mshe do warengi mwana msho hao ye nyumba mwana hanyu nge wa utsaha nyumba ya regene adresi ya bakide ne mrumshe ndola ya 6 mois finalement bo mzaze huambaka na uparoza ya dene mwana hao subhanallah Nyezi Mungu naripwene sharisha hao huambaka na uparojoza ya wale mwana hao kana uliba mwenje mwana hao kana ufanya kursu mwana hao kana ufanya hata mbamwa mala hosoma mrumshe mwana hao kana umangalia kana umulia nimba nguo nimba rongo iye dalili une faida ya mrumme holola mrumshe hili usilamu watu uhansi kamrumme do uangalio mrumshe uvazo mrumshe uliso mrumshe ufanye mrumshe zonti pia yani ke mrumshahe hakiyahe mzazi hamada wo olio ya wona ya ukaya izo urenda Mwenyezi Mungu katirathi nawe Mwenyezi Mungu kana uparojo karadhi nawe hombele ya dua huliweza kanga una wana washe
wana washaika nga wenao yabo walioandwa marara zedu wa uzombele ya wauo gojiwansuka ya Mwenyezi Mungu owanaho kazina waraje wayimru wa mararu lona 26 ans yafanya dola ya 6 mois. Est-ce que hamerite makalima madzino hamadawe wakati na huparabo mzazo hamba wangu kukazurabo vala banda hupe haze vokali WhatsApp wazima ngofikiri kama la ulakaja zigarde mwanamshi intelligente hatsa hanamna ye mwana hao ya elewe ya ukaya ye mrumshe yede mrumshe ye mwana ngeshawil mama ye mwana haya hakautoa kalima yambie mrumshe mwambia ukaya ye karti bankeria hangu ne mapesa hangu mzazangu do jodo ya zingara shatsindawe uladi ya nzaya sonti pia ni mruge na mzazi ne kamlu hende harumado la mruju konsantre ne mrumshe ye kamlu hende harumado la mru hanze mrumshe ye kamlu hende harumado la mru fanye mrumshe eza mstahiki alafu shababi hamadawe mwanamme hamadawe tapa honte tapa le cul kutina zembili shekanga ona zembili hujole wa ukaya mzazahu bidi umbemba hindu sevre shangu doamba ukaya mzazangu de karti bankere yangu mapesa hangu mzazangu de ujodi ya zingara ye karti ble yangu mzazangu de ujodi ya zingara mzazahu katunga makalima ya urongoze mrumishaha shangu mwambele duambi zedu wa izo zoro jeye wanawasha gujuka mruhengi gujuka mruhengi bo mzaze wewe izo nizo ikao la prepare hanyu kamtsuye lewa kamtsuna mbokaya unupe una rohombi uwazaza tumlo mufaransa mlono wanaume gamanzo ikoma wanahanyu wa mlolani ikama na mruhende ndolani mruratse mwana hajijerea mruratse mwana hafanye viyahe shamzazi hamadawe hukatsu gombelo mwana bani hewa haho mwanamshi urabaka kuna uparuzadone mwanangu subhanallah subhanallah Mwenyezi Mungu anapone shari Mwenyezi Mungu anapone shari wazazi wengi mlogo mufaransa mlogo wanahanyu mwa conserve na ungo na wanruashe wadona do wanruasha haona hii wanahanyu waradi ya mashawiri mama mademoiselle wanahanyu wanaume waradi ya mademoiselle waradi ya wanrua mararo gama zondo wa jere haini mwanamme yenda hata yalula mrumshe uyo bakida ine mrumshahe yo angale mrumshahe yo ubame mrumshahe shamzazi hamadawe t'as trouvé le courage ya ufanya vocal uambie belfiwa ya ukakuna uparuzade one mwana hangu subhanallah oui Samira Ken salut ya Latif Mwenyezi Mungu naliki khatima njema ya Rabbi ça c'est quoi ça ni ma belle-mère ma fantôme ni ma belle-mère ma fantôme mlohunu faransa mtsonata ubinadamu mwarenga interpersoneli zaho wanahanyu walona ndwashe wakabidi mwelewe ya ukaheni wakate manaho yalola ulona mrumshe mrensi ya enshi dene mrumsha haukabo mzaze mwenyuza ya mwana bala hukana mrumengo wakaujoza mwana huo ngofanyo namna iliye mwana mshe huo ya harmandola ikawa na umahedo alibwe nyumba ye mwanamme habie mwana mshi ya ukaya ye kangu wanzonede zangu ntoleye zinru hondani subhanallah uwede mwanamme na mangale mademoiselle hamandoyi haukawe mademoiselle habie mrumshahe si tu veux que je pars renge valizi yangu uitonda ninga mjenda zangu shaye banki yangu mzaza hangu mapesa hangu mzaza hangu do jodo zingara dizo mzaza hu justifie huonesa ya ukaya ye mwana hao kana uparo jofanya kursu subhanallah e mwana hao kana uparo joliba facture subhanallah e mwana hao kana uparo joliba ya nyumba subhanallah ne wana umahahe warenge mwana msho hao ya nyumba ili mdokaza wewe gauda nationalité ngofanyo hazi we mdu wa urenga nyumba avec ton adresse bo cinema uje uhense mdu mshaha sho wana umahahe do wakaurenga nyumba wamambieni mdokaza kutsukaza bare wana umahedo wa mwajiri nyumba ya meritetsa he nyumba ndaubo phantom shahude ya mademoiselle mzaza hongu hujere jelikaga wana ume wenji wajere wao no wazaze subhanallah subhanallah wazaze ka winjo hanyuganye hunu manga mrengo wanahanyu haunjia haruma ze couple za hao hauzimenya mrengo wanahanyu gamono ya ukaya woma mademoiselle d'honneur. Oui, quand on y parle. Moi, je suis désolé, Gamian, direct, on y parle. Samahan. Samahan, Gamian, direct, on y parle.
n'importe quoi. Nizi appelle fantôme. Ma belle-mère, ma jihansi ma fitna. Hau manya zendo la zahe wana ma mademoiselle d'honneur wa hanyu. Hau ko wana hanyu wana umewaredi ya ma mademoiselle d'honneur. Mjihansi hau sijini. Hau biha fitna. Hau salise. Hau menya. Zendo la zahe wana hanyu. Hai ni yaringi mana haya mloza. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike mwiso mwema. Nyiwazaze mlo hunu Ulaya, mlo Faransa, mlo Nowana, wanaume, ikawa mjihansi, ke bazia hanyu, mtlarma fitna, mzazi hamandoyi, ya subuti yambie belfi wahe, ya ukaka na uparo johunla mwana, walaka na uzadene mwana. Ye fasirabo hingli, izonyi gangi, ya umasahili, izo wafanya hingli. Hulo winguni, haukaya rangosu kuyamdo la sevrika jarenga grosses, ya we fasilia ya boku jalala. Walaikum salam malek. Ya we fasilia ya boku jalala bo mzazi wewe. Subhanallah. Gamrodo wana hanyu masarambavi. Hauka haini mzazi arenge mwana yalosha wilmama. Uo mwana sarambavi. Uo mwana mrumshe. Hauka ya mwana mmeka halola. Uo deja ngenaze responsabilite za mrumsha hae. Shamzazi hu tatruve le courage unobe uka kana uliba fakturi. Kana uliba mwenje. Kana uliba nyumba. Kana ufanya korso. Ye mwanamme ya doa mrumsha ukaya mzazangu do kosi garema pesa hangu. Ye do ulone carte bleu hangu. Eske wao binadamu? Wao binadamu? Subhanallah. Baneni wazazi ikangani na 50 60 ans. Vous pensez quoi? Est-ce que gamjomba kisha na mahamiga duniani? Est-ce que gamjokamba kisha mahamiga duniani? Haukaya umati wa mtume uwinju hao 60 ans 80 ans yoba hati na mkira dhibu wajaza hangu mleti zero hombi mji harma ze couple ngam menyao ngam detruize ze couple za wanahanyu mumledu wanahanyu mashawir mama hauka mzazi ya rengi mwanaha yanzu ya jere mwanaha harma dola wa mzazi phantom kubadiki mwanaha ngarma responsabilite ya niyangalie mrumshahe shagali mwanamshi wakufanya ze kursu do wanaume hai wako ulibenyu bado wanaume hai wa mbomba hingu hadi toujours do wanaume hai wa mulungu hava ya do wanaume hai iyo ndio na maana hili ani popote hamanilo hansile popote lao urenge mwanamzima abo mwanamshi umumbize ye riga mwanamshi ahe mzima umnike ye. Subhanallah. S'il vous plaît, ne me tapotez pas sur des gens qui m'ont signalé. Il y a des gens qui signalent sur le TikTok. Et quand comme tu tapotes, je vais couper direct TikTok de me concentrer Facebook. C'est ça, je vais couper TikTok de me concentrer Facebook. Parce que je parle et ça va couper le live comme la dernière fois. Ya Latif, Wadzazi, Namliye Mwenyezi Mungu, Beka Hanza nyinyi mkehe linu. Yekabale wababa hatu wa mlolani, nuwa jomba hatu wa mlolani. S'il vous plaît, wallahi na Mwenyezi Mungu, wallahi na Mwenyezi Mungu, kamjaju wa Sullivan, mjihansi unumanga, mlimenji, mhundu zinji, mprofite, mali zawana depuis longtemps, kamjashida matajiri habu wazazi, abasaga mazu mtajirihe, ho wanahanyu banda walola, mwakli harma mbalbala na mharbatu, harma zendola mzazi hamadawe, wakati njokla ze vokaliza hahoban, wanruazishi ya wajuhulani, omji waho wajuhurambua, ya ukawe mzazi kadha, mzazi wa peu. Désolé bamlukadwa ba mzazi wa peu. Désolé bamlukadwa ba mzazi wa peu. Ya Rabbi, zoja zaheli le mrukansi hado hama, to wale bele umnike ya do vurale dziwa, haukawa katunge manam titi. Shamji hansi jumwa menyaze kupli za wana hanyu ya Latif. Wana hanyu alola gamtoma fitna. Gabwenda tuambie wana hao ya ukaya. Non, c'est pas obligé ngojujwa umrensi. Mzazi hamada wamba ukaya kanauza, ça veut dire quoi? Ye mwana msho yende asome hitima. Hao ye famia he wasome hitima. Comment tu vas te sentir? Hele kalima walamba. Barizo wengunu hamba ukaya kanauza ya hatapu.
kana ujana hata mwana duniani wala natikensi ya yadelo mwana hai bema pesa ya mwana hai ngujodia zingara yeye ya rabbi wanu wanadamu warenda subhanallah wanu wandu waloje ya latif wanadamu hamada wanu watso ujwe fasili ya ndola mzaze mwenye uzaya mana uresante wa ikoza sa 9 mois de souffrance avec le bébé qui est dans ton ventre. Tu vois pas la douleur de cette fille, de ta belle-fille. La souffrance avec tes paroles que tu dis à chaque fois. Des messages fantômes, des vocales débiles. Wadzadze ganyimaga gamjihada yao. Namretu wanahanyu wa nshampe daunu wanwasha hao. Namyeshu wanahanyu wa nshampe daunu wanasha hao. Ya Latif, inutwabia hinri ya Rabbi, inutwabia hinri ya Rabbi. Wanawashe wenju walu Faransa wasubiseo, watabihao, hema belle-mère, walu ya walu juma utla msajaja, walu juma utla fitna, walu juma umenya, de ma belle-mère ma fantôme, ika kwa tsanza bulu wanahao waenshi normal dauni wanwasha hao, gwatla fitna hoso mwandu washe, haumenya zendula, zila zonti pia hasibabu 100 euro na 200 euro, mzaze mnyuza ya mana hulimanga, wakati manaho ya kama shashini, ukaurenga allocation, abase manaha hongewa ulola, hangena mrumshe, gosbuti wambebo mzazuke manaho, yatido angale mrumshaha, yatido mbamba hindu yale, yatido mnika, yatido mfanya kursu, yadoja yado huleza hema zimeji. Finalement, maintenant, on voit bien si tu sors, moi, essayez, si tu veux que je parte, prépare mes valises, vas-y, mais dehors, je vais partir. Ça, c'est quoi ça? Prépare mes valises, si tu veux que je parte, je vais partir. Subhanallah. Yemrumshe wune kwezi ungozaha. Wamwana kawe mrumshe. Gokubali mzaza haho ya utujujwa ulala donae. Haditidi wazibati fanya message. Ya mzaze maore waharenge mwana hahe wa âge de 29 ans halala naye mrumeha mparisa izo tizambaba ya bokado wazaze mloma amuroni wana hanyu ganyi wenji ye message tifanya banyu ya palo taga mweshele ya he mzaze maore ya lolone mbaba mgazija ye mbaba mzuano la mzuano ikawo hamono boyalala one mwana ye mzazi alobo juu ya heyao na usiha banda ye mwana meola ye mwana ulone 29 hakanza viole mwana mshahe wa âge de 11 ans mbaba hamambia ya ukaya t'as essayé de violer ta sœur, tu as déjà l'âge, sors chez moi, prépare tes valises, partez. Wede mwana wa 29 adi amba ya rohe mzazi hamba ukaya no e mwana hangu katsurwa. Na ola mwana ulovala, ulona âge de 29 ans, ya hunre baki ya hahe, katina afanya o, ni formation, ye karohandani, ye sobaki vala. Mzaze hamhati kaya ola mwana ikao, na madumanzeli wa âge de 29 ans, shawili mama. Ganyabonyo tipianga mweshile usiku na besu jeni. Ola mbaba mwambe ukaya roha wedeza hubanga una 29 ans, raidi hukanza uviole mwana mshaha. Mzaze hamba ukaya mwanangu katsurohondani. Zila pema na mzazi amba uke mwanahe katuro hondani dabukaya ngena collaboration intime dani mwanahe mzazi haju hamasi wendanga liyo mwanaho fukoni gwenda Burundi mbaba katsuona mzazi hajuha habuale fukola he mwana hahundu mzazi ngobo jungu yo na usiha gufanyo Burundi dani mwanahe tisa baba nuga mwishila nyoti pia yabona mdojo kangabo wazazi waloma amuro ni wana wa wazaya haina mzazi ujonjia harume couple he mwanahe yanze amenye uwo mzazi ulo amoureuse ne mwanahe woyi haparso yo lala deni mwanahe woyi haparisi wa mrumeha mwono mzazi hawahi haramani kirisi bada tifanye mesaji mzazi hawahi kanza jisusude bada tifanye mesaji mzazi kanza ya jiwe yafe hawahi hajia mpazo ne shaka jafa bada tifanye mesaji timambia yabonyi wazazi marengo wanahanyu manzo mdomenya mke fitna harmaze kuplu za hao nuwandwa shahao buwazi abonga nyima ambuloni wanahanyu mtili hadai yabonga manzo mlola dada nyinyi wanahanyu désolé le kalima shamzaze kema naho halola ibidi umrensi ya enshi dene mrumshahe tranquille mrende hade madzaze ma charionnette de madzaze ma fitina
manze mji harma zendola menye manzo mji harma zendola msakaje hujweke mwana ho ngi wafanya haze mwana hao gemru mdu haze mwana ho halola ibidi uhense mwana hao yafanye yendola yahe ya yenshi ampe avec sa femme mjiansi ya ukaye shomanzao gamanzo interpersonnel ya bagamlone sa ukaye nganyima amoureuse ni wana hani na hani ulo amoureuse ni mwana hahe wo hali hitima. Tu peux être amoureuse de ton fils par amour tant que maman et son fils. Mais si tu rentres dans son couple, tu veux saccager, ça montre qu'est-ce que tu veux, subhanallah. Mwenyezi Mungu narenike mwiso mwema. Yarenike kheri na baraka. Haukaya mono zahe mzaze yazifanya. Yarenge mwana hae wa âge de 29 ans. Banda ye mwana ye hamaka wakibu. Ye mwana wikao yetso kondani. Hahundu baki shaka jafanya tambarongo. Hahundu yabu ya lalodena ye mwana. Mzaze hakanzaji suicide. Tizamba vano usiku nafanya mesaji. Sidi tiraje tifanya yesuiti. Rali mzaze haishabura hamba. Haune ya ukaya. Vaut mieux mourir parce que Turam, il a déjà parlé ce sujet. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yalinike mwisomema ni wazaza hatu mlohunu Faransa mrenso wanaha ni wayeshi donondo shawampe mrensi honjia haruma zendola mrenso hanza mdojero wanaha ni kangwa na wandu washe mdojo kaya raili wanaha ni walola yabona wangali wandu washahawa parce que wandu washahawa wa mérite wa parise amour wa parise mahaba mema waangaliwa mdu mshege na bezo ya konsolewa mdu mshege na bezo ya hulangu ya fanya matamani mdu mshege na bezo ya libiwa nyumba mdu mshege na bezo ya fanywa tout ce qu'elle veut. Ils ont dit on a besoin, c'est normal. C'est normal. Shegani banu gamlego wana hanywa lola gamazom donjia ishia antuke mrumshaho atijua mshahara wao subhanallah antuke mrumshaho nati jua fiche de paysan subhanallah antuke mrumshaho utido ufanya kursu sasa beka ufanya kursu ijo mkinish ya latif ikiwa baba hatu gwaja ka umangaliani gwaja ka umanzani bwazaza hangu mjo wasunidahu subhanallah. Laissez vos enfants vivre en paix. Laissez vos fils de vivre en paix. Laissez les belles filles de faire leur vie. Makalima mai madziro ya mzazi hamada wasavidirka. Gauna wanawashe. Subhanallah. Gawana wanawashe wa wazaya ya budombi mwanamsho belfi wa hukaka na uparo jozaya. Kuna uparo jozaya mwana duniani. Subhanallah. Ça c'est quoi ça? Yabawe mzaze ulo amoureuse. Yabawe mzaze ulo amoureuse. Mzaze sputu ambie mwana hao ye belfi wa hukaya kuna uzada une mwana hango haruma dola ya 6 mois. Mzaze baraka. Na mkila dunia zazatu wanjarma ze kuplu. Na mretu homenya ze kuplu za wana hanyo. Ye mwana ho mwanamme. Hambi mlu mshahi ukaya wima mangu da jodo zigare mapesa hango. Husbutu hambie belfi waho ya ukaya. Mwanangu kana ufanya kursu. Mwanangu kana ulibia nyumba. Mwanangu kana uliba facture. Subhanallah. Ezo mru zamba. Turamuya tizambe baga mjo utukiwa. Turamuya tuzambe baga mjondea. Turamuya tizambe yabu turamuya mjewil. Weske wumzazi manzaro honjema. Ye mzazi yambie mwanaha ye belfi waho ukaya kuna uparujoza ya mwana. Ya Rabbi. Yebanuri kendahu subhanallah. Subhanallah. Yasi abwenda huremme babala hitima. Nitsabi mwanamshangu tsabe écoute. Para mzaza ho bya loko mwari wambie wahufanye hitima. Haukaya yabwe mzaza wokaja zamba bure. Yabwe mzaza wokaja zamba bure. Il a osé de dire ukaya kuna uzaya. Yefasira ba hindi. Yefasira ba hindi kakuna uzaya. S'il vous plaît, le TikTok n'a pas tapoté, me partagez parce que sur certains, voilà wa signalé live ya couper l'autre juzi wa jordi wazifanya. Akawa wangu wa ingao sura ya zamba uba. Wa ingao tula musuraya, shakwa tudinge makalima. Subhanallah. Na hingar mwambia ni buwazaza hangu. Imana na kaumashele zizani ya video ya hemzaze ya kaulala ne mwanahe ya mzaya.
mdojwa ya ukaya izo ndizo rjo mfikiriani haukaya mzaze mwanahe yalona mrumshe wasubutu wambie mrumshe wahe mwanaho ukaya kana uparo jozaya wala kana uparo jojana hata puhu duniani ngutu jokaya bosha kana uzaya wale mwanaho kana uparo jofanya kursu kana uliba fakturi kana ufanya tabarogo yaboga mjokaya yabonga uhamade mzaze wo nananganyi wazaze wenjikao mjihansi wazaze mazetwani ya hanza msalise menye zendo la zahuana hanyu nana mabelsweri mafantomu wajihansi watsuhansi zendo la zahuana mahao tranquille mwanamshe weyu mwanamshe ya lolo ya tsona kirtase lona 6 mois yamlola ngena nationalite mlumeikawo mlume yamlola ngena nationalite wana umahe mwanamshe weyu warenge nyumba mwanamshaho ya nshio dene mlumaha yofanya hazi njema ulio ya honda ya renge nyumba ya nshidene mlumshahe katsuhenda raili katsuhanza ya gaspiller même un centime sur mlumshahe finalement hambia mlumshahe ya ukaya mimi ekati bankele hangu ukakani yo mzaza hangu mapesa hangu yokokana yo mzaza hangu kuna uzia eka kutunisa harenge valizi witobonze gamjweda zangu izo ndizo ya dinda we mlumshahe ya renge valizi ya ito onda nini ya profite ndezahe ya la teuf finalement mzazi hadithi na haonesa ukaye mwanangu kana ufanya tabarogo gwanzo mwanangu ya ufanya kursu diwaza gwanzo mwanangu ya libe nyumba diwaza gwanzo mwanangu ya angalia diwaza na we kuna parjoza duna ya rabbi izo dizo mtso utsahabu wazazi hangu ruduma bianelo moshelezi zani hewe obanu volala lo utsimba klaji hobolala sibiri wenji na wenji wakana muo wabe dunia inudingo wenji na wenji wakana maana wakana mali wakana majumba Mwenyezi Mungu watamani kasetino shakufai kaila waupa wenji wakana maana wakana mali wakana majumba Mwenyezi Mungu watamani mimi tulamundo banu nirongo wao nsu amini kabanu na 2040 je ami gamjoba kivanu ihohule nsu amini kama udu je vais être là nsu amini ukaya yelendi gamjoka bano kamishumbe hewa zaze kamri ya Mwenyezi Mungu behenu wakati mjwenda hata mtamaniwa mwasuli wa ikao bwa heye nyumba ya usamivu na ikriso zinupia gamjwa zibula sababu ndizo kamransu wanahanyu wa nshampe daono wanwa shahao maransile fitna maranso upeu haumenya wadzazangu mjansi unufaransa kamtsubulu wanahanyu wanaume waishidu na wanwa shahao mbakisha na hanza mdomenya na urenga zemali zahu wanahanyu watsangali wanwa shahao kamri ya Mwenyezi Mungu bwazaza ye mzazi wa izo ikaudu ya hamba izo nga jole jo wanahu wanwa mararu kalima hamadi lo mzazi kaunga wana wanwa mararu kejastahi kiudamba ukaya kejastaiki udwamba ukaya mzazi huya ukakuna ujana hata puhu duniani subhanallah subhanallah kuna uzaya na une mwana hangu diwa za hata puhu kuna ulibia duniani ça veut dire quoi ça imwanamshi wa ina roho bada katsuto wale karibushila mwana hao shami mtsolo wanasho hangu dès que vous avez pas de papier nyuanza msema mrolo na papier badi gujo sama mrolo tsona papier shakatina randoma ibidi wanza mrolo na papier ujoka na mahaba nawe ujo husikinia ujo hanza towe valizia ya umtobo nzia mbinde zondado le mzaza hao désolé les kalima hakanyo nzaza gamre poussant à bout de dire n'importe quoi. Vous méritez le respect nos mamans du cœur. Vous méritez le respect, nos mamans. Méritez respect na mastei. Shanusi hanyu mrende hama fantomu. Mrende hama demo. Gamanzonga gamizo anrosha huwana hanyu. Na mriye Mwenyezi Mungu. Honji harmaze kuplu. Za huwana hanyu manze mdo jere. Beko wa baba hatu wakanzado mjere yani. Wallahi kamjajua suli yabo. Wallahi kamjajua suli yabo. Ngali mwana mshe wallah. Giyabongu subi setambu.
makalima maya ya hefami, makalima maya ya mzazi, makalima maya ya honduza ya huwana wa mzazi. Watsongo udunge belfiwe, weiti mlulu na tambu. Ya mwana mshowi kajahia na hanyo, kajahia na tambu. Ngia bonge tranquille. Halolene mwana hao. Pourquoi tu jujwa uye champe? Pourquoi tu jujwa ulala ampe? Pourquoi tu jujwa ula ampe? Shaina wakati message zaki ujewili. Makalima madziro hanza mumrede nai. Elle a fait quoi cette jeune fille innocente? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien fait. J'ai demandé s'il vous plaît, Nardo Libenyumba. Wanauma hodo warenga ntina ukazahindu n'importe quoi. Hata course gwanzo na umahi wadumfanyia. Ya Latif. Désolé. Désolé mes mamans. Parce que je sais que je parlais mal à vous à propos de ça. Mzadzeka dolongozo anai, mzadzeka dolongozo hakio, mzadzeka dolongozo makalma madziro. Si je parlais comme ça à les belles-mères qui ne sont pas de cœur, c'est pas mon objectif de parler du mal, mais vraiment ça fait mal au cœur. Au lieu de aimer ta belle-fille, au lieu de consoler ta belle-fille, au lieu de donner des conseils à ton fils de aimer sa femme, vous êtes là de maligancer, vous êtes là de ça. C'est pas humain, c'est pas humain à la tuf. Aimez-vous, namanzondwa shahuwana hani ya Rabbi. Mwenyezi Mungu yabehe nama humalahoni hanyu. Namretsu honjabe kamru harenge mana hamloza mrula waso fermer couple. Laissez ton fils de gérer son foyer. Mama Kalboche, laissez ton fils de gérer son foyer. Arrêtez de vous mêler. Mwenyezi Mungu katsira vie. Mon ami Shahango, c'est à toi de voir. Je ne peux pas te conseiller au Retsemru Maha. Shangam Loditina Nuhambi Wotim Rumme. Wotim Rumme. Mrumme do Hadisum Rum Shenro. Mrumme do Angaluem Rum Shahai. Mrumme do Vamam Rum Shahai. Mrumme do prend soin bien de sa femme. Mrumme do Gatem Rumche. Mrumme do Fanyam Rum Shahai. Des choses vraiment incroyables. Mrumme do Ulibonyumba. Mrumme do Fanyo Course. Mrumme do Andizo Mruye Fami. Mrumme do Anzo Anduza He Mrumche. Mrumme do Kou Urengeza Dao. Mrumme de sécurité Yadao. E mrumme hao katsuhadisiza. Yo jabo ngomambia izo mzazahe ya mwambia unuana shaho. Guhurongo zonai. O jabo humambia izo famia hahe wa urendao. Guhuro kiyo hamba. Écoute, si tu veux que je parle, renge valizi yangu ikrobonze. Wotsi mrumme. Il reste qu'à toi de penser avant qu'il soit trop tard. Sache bien que tout ce que sa maman a dit, que tu peux pas avoir des enfants, même un petit souris, tu peux pas le mettre au monde. Mets ça dans ta tête, ma soeur, que c'est pas pour rien. Mzazeo Hazamba, ili yahu démoralisé, hau hafanya ngo ikao utiparo jozaya. Cha inshallah ngo johunramana. Ma sœur, c'est à toi de penser. Odo lomroni ubao, zaho wazazi, wajiransi, wahanza wajere, oandwamara ruwanaume wahao ikao, wawazaya, watsonza wajukaya, raile manahaho, halola, yabungu urenga responsabilite, cha wajiransi kwa do wazazi, wanzoze entere, zaho wana ili, wamenyeze fai zaho wanahao. Mnyezi munanike khatima njema, yari nike musomwema hohanza he rabbal alamina. Mes soeurs comoriennes, mes soeurs maoraises, je vous aime trop. Morendana ici uzamba, morendana ici uzamba, morendana ici uzamba, wadzadzahang, gamtsaho samaha, hele kalima ikao. Donaya mbabano a propos ya hoa zadze ma fantôme wajihansi hautlia fitna na umenya zendo la zaho wana hao watobulo wana hao wanshampe shawanzo wajere zemali zaho wana hao wanaumeka walola wadobe ha messagimbi hosomwa owanrasha ho wana hao izo kazi rondo wotu islam watukufu wa jamali fungardao harma. Et deuxième sujet que vraiment ça va faire mal beaucoup de gens, ça va piquer beaucoup de gens à propos de ce sujet. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anike musumama inshallah. Ize kaudu izurahamba owazaza hatu kaudu waridunga obano mdojo kaya henu ulone mwanahe mwanamme yanzu ya domjere ya dom kingieze mali
Il y a d'autres fitna de Dieu Ukaya avant qu'il soit trop tard de ne pas quitter ce bas monde ou de quitter ce bas monde. Laisse ton fils de rester en paix avec sa femme. Laissez vos enfants de vivre en paix avec leur femme. Watukufu wa Jamali Fugarjo harmo deuxième sujet. Mwenyezi Mungu narinike khatima njema. Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema. Yesu jeri jawa inu couple ya vira Maroko. Ye couple ni ka Maroko yenshi wadzima walola narangu Komori wadungana waili wende Maroko wende wasubise wakaharu matambu wasufre wawasuli owaili Faransa. Hawasili owaili Faransa mjombahe mwanamshe woi ay mjombahe mwanamme hawarenge hawa eberjo hahe railinge na tetwa waunga upari banda hawa eberje hodahoni ola mwanamme yeti mrufanya mbahazi she ufanya na brikoli wau yanshiva na dauna mjomba ika oblige ola mwanamme ya doro hando tsaha wana brikoli yofanya mjomba mtaisha na brikoli wa wana makarto wana hazonda kwenda ufunga makarto iho pari ye shababi ola iyo henda finalement ola shababi haja ono ya Ukaya il y a quelque chose qui cloche entre yemrum shahahe na mjomba yende hata mwiso yeka mjomba nge yabo emrumshe yekatsehe yekatsa tarushe emrumahe yeka tsese mrumahe yeka fanye mrumahe wana geste comme quoi elle est contente parce que son mari est là shayu jizimbisa yeka mjomba ngo salo ye mrume ngo salo e mwanamshe yeka jo salo yoba kofukoni zila zonti pia emotola katuelewa au siku ya kaurambu wakaya quelque chose hala wa hazini haja haone mrumshe bizarre hauzise mrumshe ambaye mjomba ba mjombange yabo kajenda hazini na wala siku ikawa mjomba yufanya hazi emoto waye hanja fikirambi haini mrulo na mrumshe eka ha change yo ushinda hajwa ke mrumshangu ha change haini mruyanshide na mrumshe amahaba depuis longtemps mrushida roba ke mrumshangu inside heli yakaya hajambie mrumshahe ya Ukaya vaut mieux redéménager batsi hunro mru yamba rende raba kidasinae ba hunu mjomba hangu han changer en plus wewe gamonoka ya kuti herezi hobaki hondani hunu beikanga mibanu wokuja hobandani yekanga midamna mjomba wokunirongoza bon vaut mieux rirohe mwanamsha mwambia Ukaya ntina uroha bana gamba kibana mwanamwambia ne pourquoi tu joroha na rohele ndeza tu parce que mjomba nsumwelewa wewe nsuhelewa habe kango wanzoro ha subhanallah habe mrumaha he kango wanzu ya rohonda ni daye yekatsuroha o hamjomba ya latif ola motoka jaelewa ola motoka jaelewa ola moto hapara mwe hapara tata wahe hamambia tata wahe ya Ukaya emrumshangu hanabiani rohe hunu yeka nsuda kinede zangu mimi haukaya imoto haka uhadisi dene etatawa he hamambia ya Ukaya mimi tijaiho izo minao nanga aminukaya ye manama hangu gurengo emrumshaha uwede manamshwa mjomba subhanallah dizo ye moto haroha hende habako hatatahe yodi wakati emrumsha hamambia ya Ukaya yekao dizo kutsula jai gamtsawoni bakidamina mjomba wala nsuhudunga au kam mjomba gunsaidio gamla lumba banu gami tranquille gunulio cheminanzao ekanga unafikirambi mjomba haho minti nafikirambi je préfère de rester avec votre tonton au lieu de te suivre subhanallah gamtsawo ni bakidamina mjomba haho au lieu ya uhudunga à partir de ce moment là on a toujours katsina épreuve lo concret en 100% Ukaya mjomba gurongo mrumshe shemru msheha avue Ukaya hamwambie mrumahe ya Ukaya kango wanzo zinruza hao
kuna unjia hunu ngojo jauzilo ngobonze ekamba ngo ujo haukami mingamba kidamina mjomba abasa ikao dori zambao mjomba hatoa ola mwanamshe hambeha harma na nyumba hamajilia ili wa mji watu jomlani shao mahalane mwanamshe aliyo ya mrume hazijua mjomba yohende masihu haukaya hasuvela hata haoneha wayanjiao harme mna nyumba wahe mwanamshe ola ikao do ya mrengia subhanallah garanzor mabeni ya ukaya hewe njaka uhansi ya ukaya zemali wazitowa warengema na mwanamsho hao wambitara ngumaroku ya wasule hunumanga wamru wa ujajo mrenge mrumsho manisene mrumsho na wakuna kauparo josubuti uoza ulole mwanamshe huo she mwanamshe huo uondu ni mwona o sinema maskini yao hutawa mjomba wahemrumsha wahemrumaha rahane mrumaha ye mjomba hutonda ni henda huwajilia mna nyumba weti mrufanyo hazi finalement kabana shatataya shitona mkroba haini shatataya mnyezi mgo ushibenua hujihanti ya ukaya ngola weiho wanga tujo fikiri nai mjomba mna nyumba hurengea hudungwa hata mjomba hafilmewa hata boyanjia o ya konja harume mna nyumba mjomba ze video pia ne mafoto ya mjomba ngao yabo subhanallah mjomba hata basaka jajo smuti ambe gedena shaze dalilizo tipia ziwonesa hauke mwanamshambie mruma ukaya ntu hudunga ntula wa hunu mjomba subhanallah mwanamshe eshaka usoge mrumaho ya fikirizo dabo ikao hujahu mshanjea hata kalima zima la umrongoza kamjombange yabo wokumrongoza wokumlaudia wokutsehi wojizimbisa ekamjombange yabo emrumaho akanafikira ukaya deja ijomkinisha ukaya hutukiwa hobakibala hajaono ya ukavomie ya tsahe vahanu mwende mwabaki haono manzanu wahe wajodokaza ili mwende mwabaki uharaya huambie mrumaho ukaya kutsuhenda ngobaki wa mjomba huambie mrumaho telefoni ya ukaya yekango johu urengeze nruzao kuna mjiondani tsonabi yanzitobo nze urenge wendeza izo huambie mrumaho yo dalilu ya vidi huambie mrumaho ukaya ngamtsa uwa mjomba hao pasuke nguni gomba hindutsili gunsaidio yoti mpaka wambe ngondo Burundi dawe na mjomba subhanallah Mwenyezi Mungu nariniki khatima njema finalement baada zerangozi kartone gazuzunguliao no mji haukawa no wailiwa mji mzima ika obligatoire mjomba ya jidebarasi no la mwanamshe hedi ya mtashe mna nyumba ola mwanamshe hedi hawajirwa mna nyumba mjomba ngudongo henda yabo subhanallah simpaka iwoni hewe njia na ulawa makalima waya babo mwanamshe wewe huonesa ya ukaya mjomba de mwanamme umanza makalima waya biye mrumaha haini mwanadamu lona akili haelewa yetatawa hao yani de mwanamsha mjomba o usiku ya jai ho haambia mwanaha ya ukaya antukansuele wa mjomba hao ne mrumsha hao izo zonti pia zidadilingizo yabo gansoru mambia ninyi wa jomba mbikanganye hunumanga kamtsina aibu kamtuli aibu nana webu mwanamshe wewe weide mrumaha hao ya hulola maza ya mlona wana Komoro mwadunga na mweda maroku mafanye msafara mje hunumanga hukubali hujahu zainiwa hakarto lambati hukubali hujahu menyo esprit hakarto lambati hakarto lanko la mjomba utsona randoma ikawe mjomba uo kana ujua uhumisa ya jomba gudeklarewe mwana alhamdulillah kujatombe enceinte dauniho ya jomba ukaya mjomba ha deklare mwana wajosbuti wambe ukaya mwana wa hemrumaha shemrumaho haroha rahejaka ngawe mziro finalement mwanamshe hamanda we kutufikiri walolea ya ukaya iyo aibu ya hujia ya njana mjomba hukubali mjomba ha hurengia mna nyumba olie ya huja hata wewe urambue ya ukaya non c'est pas bien ino aibu ya mjomba wewa peu shabo hulonesa ya ukaya suri nga udona mjomba manadamu udo ya jomba kutida na mjomba manadamu udo mjomba jomba ya jomba mjomba katsurenga shaye shababi kana uto wa certitude ka haiwono yonjia zedalili za changement zonti pia za mduramba kemdu mshahangu hanshanjia uya mwanzaondola izo zonti pia ngizo subhanallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomwema voyakamanga ihalalisha wandu warengo o wandu washe wa huwa nana shoha voyakamanga ihalalisha mru ya renge mwanahe halale nae voyakamanga ihalalisha mru ya renge mwana mshahe halale nae subhanallah njoba hamanda we wallahi Mwenyezi Mungu hulaani na we hulaaniha hauka
ukaya hutowaze mali zao hudeplase mwanamsho hao haja hunudane mrumshe huja humtole mrumshe ole ya ukonseye mwanamsho mwambe ukaya dunga ya mwanamsho hangu haukaula de mrumshe hao shahuono ya ukaya sepa anikutsona kawo ubinadamu chahuonesa ukaya ngofanya uvayo ngofanya upeo ili hanza udetruize ye kuplu ya he mwanamsho hao ye mwanamme nomji deja ngwaone mna studio ikawede wa mrenga ili emrumshe wa he mwanamsho ndado baki ili yatibako ha honte à toi Mwenyezi Mungu haulani nane malaika wa hulani haukaya mtsone bizarda wajomba hamada wanu waheya wajomba hamada wanu ngwao hunu manga wababa hamada wanu ngwao hunu manga wajihan soarede hama pervers ikawe bazia hao wamenye kwa tulia aibu shabo mjomba jokau asume guja jomto wai hodamrege mnanyumba jokau mhansi huwambe ngo kingio ula mwe umlole subhanallah joka ngo kingio ula mwe umlole shaguja johansi hata utlembelbel arme kupliyo wakati mwanamshaho yaro haikabidi wambe mrumshoka ya baiki ngasi wazima shaju haulunge mrumshaho bange josone nai sha finalement umhansi ya baki hondani ya pare mruma haduma beoka ekango jo hunutsena mruna mbi alitowezi nrobonza urage wondeza finalement huramba kazalongo ngazendo umji wonde na uzijua humtowa hondani wade humrangia mnanyumba mna studio udomlivia ngo wande hu haina masihu subhanallah masihu ngonde hu zabari haini mrulona akili nguyelewa ya ukaya hwandi sola mwanamshewo nana Mwenyezi Mungu hahulani hakoti mwanadamu hinru wa mjomba wa peu haukai wajomba hamandani merite watsibangama mfikiziwa haukai manga ija imenye ni esprit kamtina aibu kamtsona aibu kamtsulia zilisao kamtsona zilisao izo njo kwanza nuhambiye shababi hamandawe yemrumshao ha demande umfungu wenzazaho wana hao wa wana wararu mwaza ya komori mawaransi pourquoi tu ani zabandu la tswakati gola tswakati lomnikeze tola kazaha gwalindo hinri ani rogo hinri wabidi uione umnikeze tolaka gwanzo uone bwenji yao na ulawa c'est impossible kuna ujwa uione bwenji yao na ulawa she kama kalimama yahu evexi hayamba ye kama kalimama wabidi uelewe ya ukaya deja ngono Burundi hayamba haukaya hamba kairi mjomba hao hanawe danguni hulomba hindu gamlalo hunu hahe gami tranquili yabo ibidi uelewe Railia onaka mjomba ye kairi hana we tu cherches quoi là nike nraru safi butula wa upeu usi wati upeu na mnikeze nraru hundi tena huono kaya ha deplace tena handa mtasha mnanyuba mjomba gudongwenda abobo masihu opare mwanamshe katsuhure seve opare mrumshaho katsuhurenga finalement ha hu bloqué na mjomba ngwendo tu attends quoi abotu la bongo ton go menyandola wandu nsume nyandola wandu ndola uyo ijimenye golido hindu bo shababi amadawe tu attends quoi mjomba ngodo haone mrumshaha baada mjomba ya mrengia nyumba gani naze video za mjomba banda ngunji hondani ngodo haina wakati pia ngaonizo mu filme bwendo yaone mwanamshi tu attends quoi à vrai dire c'est quoi botura nsume nyanga mambe réalité ne vérité tu attends quoi ha mérité c'est toi la canard. Non, nous si ha mérité c'est toi la kana. Hakaya mrumshe diwa maste. Mrumshe diwa respect ya onda la maste. Mrumshe de mwanza sharafa shema. Mrumshe de utoye mrumaha. Shamrumshe mjewil. Mtabasamu. Ya deseve mrumaha. Ya mbeenda ntuhuja. Gamba kwa mjomba. Waingu ni bumba ndutili. Wainga mi tranquille avec. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Finalement ya hambi ukaya umrenti ya bwanya hambi en plus mjombe da mrenke nyumba ya dohenda tu attends quoi wende wado kazaiva je suis bien mka Mwenyezi Mungu narenike khatima njema Mwenyezi Mungu yarenike mwisho mwema
Nyezi Mungu ya rijali joka na hili. Owajomba hatu na wababa hatu watawazi ankili waluhunu manga. Warende walona eza hawa zakimbe. Haukanga walona shahawa. Ikawa vrema c'est incroyable. Hatu wana hawa wajulala dona subhanallah. Mjomba hamanda wa yengi yosaka hulala ne mwana hao. Hauka wede mwana mshahaho. Wede mru mshahaho. T'as pas honte mais tu l'as fait. Ça c'est quoi? Ah non, botura kujaziona. Oui njaziona shaze da lupi yangizo. Se botura mruhanza yaone na mazahidi wane. Badi zenongozo ntipia. Zijone sakana zenongozo kweli. Zenongozo kweli. Il a fait combien de jours hodani ha mjomba waili? Combien de jours avec mjomba? Bwemru mahendaza. Iho ya liyo actuellement mjomba ngwendo. Ça c'est quoi ça? Ya Latif. Mwenyezi Mungu ananike sitara. Mwenyezi Mungu ananike musoma ya Rabbi. Ya Rabbi. Mwenyezi Mungu asitiru wazazi hatu, asitiru wajomba hatu. Yode mana mkwamba ukaya faut pas donner quelqu'un confiance. Ba ike mwanzani. Haudu wajomba maka wakibuanu. Haudu wababa wa eberjo wanasho hatu. Hauka wababa wenji. Waluna wanasho hatu. Waluma eberjo malaoni hao. Wadongo kuram vers eux. Wanzuwa do komea. Haudu wakanibulie. Antuke kwa hambie mrumsha hangu. Ngujo hutoa shaka na unto. Wao ema perveru wa ungo wa hunumanga. Wababa wala hitima wa ungo wa hunumanga. Même de wana wa eberge, ohanza wadu wa komea, ohanza wala ledo nao, ohanza wadu fanya avance. Iso zoti pe wanduka kwa tiwema, na ongo na onwashe. Alafu mjomba amanda wezemaliza wakazi sina mana wakaunenge mwana msha ujahunu manga. Ujomba ni sedene mrumsha, mzaza wana, wazaya wana komor. Watukufu, Mwenyezi Mungu ananike musoma insha Allah. Mwenyezi Mungu arjali khair na baraka wanzahi rabbal alamin. Wanadamu wanu wadojo ukaya wajinsi za mbuda husoma Mwenyezi Mungu. Humruhenda hata kuli mwanamshi hamadawe. T'as pas honte ton mari. Ikawa mtabia. Harma sufra si Maroko. Nyowa ili mdunga na mkai wa msufre. Mje hunu gokubadi ujo uzuli. Ubaba isiwa ni mjomba kaliboshi mrumduhazi. Kusuli hata Burundi katushida huramene alwe. Ukubadia humenye esprit. Unetse mruma hao. Mbaba huwana hao. Uduge mjomba hae. Yatujojo hulola. Ya Latif. Ma soeur. Ma soeur hulani ha. Ça te mérite pas. Kujaji respecte. Ima kalima biemru maho yotsipia. Vas-y, essaie de faire couple. Namlolane da wena mjomba. Namlolane da wena mjomba. Mlolane parce que déjà on doit savoir zijua. Mjomba bu ya joy hu hafilmewa. Hatulula mafoto. Badangu longo cha yo huona. Mwenyezi Mungu ananike musoma insha Allah. Mwenyezi Mungu arbeshe sita larma malahu ya hatu insha Allah. Ya jalu wazadza hatu na wajumba hatu wakinaye. Wajumba wanoadweli wa ukaya inu aibu, inu ulisa, zinka zifanyishia. Imwana mshahu dejange na ena. Imwana mshahu sanjaru hubi osoni maho. Na wedo mwa mrenga ujamanga wa manziza wa mtoa harmaze tambu zilo komor. Shahu jahu mvunzumu hamzaza huwana hai. Mjomba hamada wallahi humerito mjiwa hao wa utuweze nguo wa huzunguse hawa utarma pubeli wa hulele majia vumba haukawe mjomba wa peu. Oui, ça se pourrait, parce que quand on dit les femmes sont vraiment des vicieuses, quand on dit femmes, c'est des vicieuses. Sur les certains, oui, vraiment, oui, c'est sérieuses. Depuis, t'es pas sérieuse. Mais si tu étais sérieuse, tu n'aurais pas fait ça à ton mari. À son oncle, tu es osé d'être avec son oncle. Honte à toi, ma sœur. Wallahi hulaniha. Husijiniha. Désolé. Quand on parle mal, quand on dit de n'importe quoi, garde ça au sama. Mais je ne regarde pas haoudziro, wallah. Zenunguga situkia wallah. Zenunguga zilisa wallah. Na singa jwa keke na utsonga zoramba wanadamu pia warelewe. Ya dekalboshi ki ani watu joanza waoneze sura za hatu. Side makalima.
ya wongo juka buambe zinji na zinji. Ça l'important c'est qu'on dit ce message, qu'on parle de ce message. Mwabe comment tena temjomba wa ya jitli ya njemba ba ni arige mkaba ya jifunge ya jisusi de ukaya ha mérité ya kite. Désolé.